laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. joni haɗa jogani ɓe dartuɗi moom haɗay ɗiɓe laawol ɗiɓe woɗɗi seeɗa joni haɗa ko sadam talan rabla santer ɓe ɗum haɗa joni ɗigana ɓe faƴata fadda mashkour. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، يقول مولانا عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال أيضا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القائل في أحاديثه الشريفة: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، أو كما قال عليه السلام. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. ثم قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. ثم قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، أو كما قال. haray musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawen yettude haanaɗo yettede on ɗum ko Allah waɗannon ko waɗani en sifa o nema mo waɗani en ɗo moɓodirgol ka juulirde juula waɓutu geeƴe julde jama. wo kala juulɗo waɓtu geeƴe julde jama ka juulirde, baraji makko hino fotawa naafuɗo feccere jemma. yo Allah hokken nden moƴƴere ɗo. Allah daali ka deftere makko ɓaawen yettudemo kanko ɓuri handude ko yetta kon. wo ande dey julde nden nde laatiki e dow gomɗinɓe ɓen ko farla ɗum happa ɗum ko oleer ɗo juulete. waɓtuji ɗin fof no jogii ko honto juulete, ko honto fuɗɗata, ko honno lannoyta. ko wiyete alwaqtul muhtar e alwaqtul daruri. waɓtu suɓaɗo on e waɓtu wonande on jogiiɗo lor. Nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki enen ɗo fof en maaye. si en maayi kadi en fof en gasi boyte. ko adete ɗen landitoyeede e golleji meɗen ɗen fof yawmal qiyamati ko fii julde nde. wosi julde on tigi nden moƴƴi, woray dendagal golleji makko ɗin moƴƴi, walla moƴƴinan en julde men nde. si tawi nden noon kadi nde woñike nde ɓoynike, wal iyasu billah, woray ko lotti kon boni. yo Allah dandu en. ɓe maaki wo assalatu julde nden imadu din, ko kayre woni tugalal principal wangal wonande diina kan. faman aqamaha faqad aqama din, kana ñinnuɗo julde nden haray o ñinni diina kan. wa man hadamaha wal iyaz billah faqad hadama din, kala mo julde nden kadi yeebori ya andu a yeebi diina ma kan. fi honno ko ɗum adeteɗa landitoyeede.
farillaji ko Allah farli e dow meɗen kon fof kaka hoore leydi ɗo ɗi farla si wona julde nden. Julde nden Allah nulu Jibril yo aranne laaɗo sallallah alih w sallam ɓe yaha ka kammu ko toon o farlo e julde nden e juuɗe maɓɓe no andirɗen no waktuji 50 ɗum ɗuytira seeɗa ha lutti waktuji 5. Allah ɗuytani en golle ɗen kono o ɗuytari baraji ɗin. Allah ɗuytani en golle ɗen kono o ɗuytari bakkatuji ɗin. sa juuli waktuji ɗin 5 hiɗa mari baraji juuluɗo waktuji ɗin 50. sa yeebi waktuji ɗin 5 hiɗa mari baraji yeebuɗo waktuji ɗin 50. bakkatuji ɗin 50. barakallahu fi yo Allah waɗu en timminede ɗi waktuji ɗo. ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe landa ene golleji ɗin fof ko honɗum ɓura yiɗede ka Allah. sahaba ɓe landino golle ko wona gollede kon fof, juulugol, hoorugol, hajjugol, ittugol zakka, ɗiggalngol nene e baaba, yokkugol enɗam, moƴƴintingol hakkunde haɓuɓe, kala ko annduɗon ko dewal kon fof ɓe landa ko honɗum ɓura yiɗede ka Allah. ko landal labangal ko wona waɗede kon fof ko honɗum Allah ɓuri yiɗude. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam jaabi landino ɓeyni wo ko assalatu ko julde nden ala wakti ha leer may. juulugol e leer no juulirte no golleji ɗin fof ko ɗum ɗo Allah ɓuri yiɗugol. yo Allah tawara ko e leer wonɗen e juulude. ya andu ɗo ko ɗum ɗon ɓura yiɗede. si a heeɓi feere ko ɗum ɓura yiɗede, si a heɓari feere kadi andu kadi ko ɗum ɓura yiɗede. haray ɓaɗodire ga inchallahu ɓe habbinoɗen ɓe hewti inchallahu ɓe wona yeeso ga. haray ko ɗum ɗon ɓura yiɗede, juulugol waktu on kadi hala koye leer makko. on say landi ɗon o landi kadi on ɓene si ɗum ɗon feƴƴi haray ko honɗum kadi ɓura yiɗede. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo ko birrul walidayn ko ɗiggalngol nene e baaba. ɗoftagol nene ɗofto baaba ko ɗum ɗon hikkodiri so tawi julde nden feƴƴi. o andi ɗum ɗo no yaade ko Allah daali toon ka suratul Isra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. joomi mo ñaawi de wonde mo watta o rew si wona kanko. o watti yeeso ɗo wa bil walidayni yumma mon e bemmon ihsana ko yo moƴƴo e maɓɓe kadi ko farilla moƴƴagol nene e baaba. ɓe woni julɓe ɓe wona julɓe, yiɗuɗaɓe a yiɗaɓe, ɓe welayma a welatama ko yo moƴƴo e maɓɓe. joni noon gollal ɗiɗaɓal ngal Allah ɓuuri yiɗugol ngol si julde nden feƴƴi par ce que ɗum ɗon ko kanko jeeyi. o watti ɗon honɗum moƴƴagol e ɓe mawɓe ɗiɗo wonɓe sabu ha wodaɗa e hoore o aduna. baba en ma ko ɓe kaani o, yumma ma ko ɓe kaani ma ɓe raɓɓiɗi o, ko ɓe woni sabu ha hewtoɗa ka hewɗa ɗo. lanɗo ko laami wo ko laami ko mawu makko ɓe woni sabu wari ka aduna ɗo. marɗo on ko mari o ko mari ko mawu makko ɓe woni sabu wari ka aduna ɗo. gando on ko jangi o ko jangi ko mawu makko ɓe woni sabu wari ka aduna ɗo. yo Allah waɗu en ɗoftotoɓe nene e baaba. won ɗo woni gollal ɗiɗaɓal ngal Allah ɓuuri yiɗugol ngol. landiɗon o landi tammal ngal kay ko honɗum si ɗum ɗon feƴƴi. nelaɗo maki ko waɗo jihadu fi sabilillah, waɗugol jihadu fi no lawol Allah ɓantora. hara nano woɓɓe famiri fewn ɗo jihadi tun ko yawgol fettinoyeɗa, na ɗum to woni jihadi ko ya fuɗɗor hoorema taw. jihadi araniɗi ɗin ko ya eto ko Allah innuma wata waɗu kon hara watta, hara ya waɗi jihadi. etoɗa ko Allah innuma ya waɗu kon waɗa, hara ya waɗi jihadi. etoɗa hara o tawari maka o faalaka ɗon, etoɗa hara o hattaki makadi ka o yiɗi ɗon, hara ya waɗi jihadi. ɗum ɗo woni jihadu nafs. sa ronkino hoore ma wata noddoygol goɗɗo, sa feƴƴi ɗon araka sonnajo, araka fayɓe ɓe. wonno mi waɗani o mugaddima ɗo ko wona e yewtede hande ɗo ko oustad Bachir yewten ɗo joni, ko honɗum ɗo woni ñawore on neɗɗo yeebuɗe nde julde ɗo. gollal ɓurangal yiɗede ngal ka Allah e gandi ko julde nden ko ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam lanna ko ngal ɗon kadi adeteɗa lannitoyede yawmal qiyama si a maayi. joni noon sa yeebi ɗum ɗo bonirima ko honɗum woni ñawore ma. a woni kefeero, a woni nafiqijo, ka woni fasiqijo, ka yalti ka nder l'islam. haray ko o réponse ɗo woni ko nanten joni e juuɗe oustad Bachir. ina toro Allah yo Allah hawrindimɓe ko yaadi e deftere Allah e sunna nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أري يرتي الله سبحانه وتعالى weltano ɗen mo jarni mo e nemaji ko waɗani ara hiɗen duwano oɗon e laaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. ɗen toro yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydu jam e kisiye e makko. iɗen toro kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydu jam e kisiye o wele haray ɓeɗo sahabaɓe iwtirnoɓe ɓawo makko e kala ɓe iwtirɓe ɗon ha ñande joddi dina. iɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo newnan enen kadi ko yiɗi o yardi ha o ƴetti tawi hara o yiɗi en o yardike en. aray adumi natude yewtere ɗen inchallah haray jama o yafoto e ko retard o waɗi kon seeɗa e muɗum. aray hinani woodi ko on tigui famiyano kono tawi ko ni Allah hoddiriri inchallahu haray on tigui yawani humpitade haray ko on tigui tigui waɗata tawi kadi on tigui no yehi yeeso inchallah kono fo mum so Allah jaaɓi e nder ɗi minutaji ɗo e waɗa ɓen ko Allah subhanahu wa ta'ala o hoddirani e wo. haray ko ɓenni e yewtu hande ko fi hukmu tariki salat, ñawore fi mo acci julde. haray no andirɗen nun no ɓe yewtiri en nun ka muqaddima haray nde ɗo julde. haray goto kala e meɗen enen julɗo en majjaka mawdugol fi nde ɗo julde e teddugol fi nde ɗo julde e hittugol nde ɗo julde haray ka nder dina men. ko woni tum banu adama si tawi woni o wattali hakkil haray cheytane no wawi folude mo e ngal ɗo gollal. haysimo irriti ka ɓernde makko ngal ɗo gollal ko hittugal kono cheytane folamo o welsindo e maggal. cheytane hollamo ko ɓuuri hittude ma ko ɓuuri mawnude ngal ɗo gollal maɗum o hollamo ko ɓuuri hulɓinade perdugol si tawi woni a perdi harana perdugo ngal ɗo gollal tawale hara hinano woniri. haray ñawore oɗo accuɗo nde ɗo julde haray karmo koɓɓe no yewti fi ɗum ɗon ko heewi. haray ina wasi haray ko laawol gotol woni ko ƴetta ɗon kono ko Allah subhanahu wa ta'ala yewti kon si tawi woni en lutodiri e hunde haray ko ye ruttude faade Allahu subhanahu wa ta'ala. haray nde ɗo julde Allah no ƴetti fi mayre hittini fi mayre moƴƴa sabu noon nde ɗo julde se ndaari e golleji men ɗin fof wonde no woodi golleji ɗi tawata Allah subhanahu wa ta'ala o hoyfinnante ɗin ɗon few o innata waɗuɗi sabu alhaaliji. kono nde ɗo julde nde ɗo nde yaafetake fi haali min al ahwal e kala alhaaliji ɗi tawata ɗi neɗɗo no ka hoore ɗo fannimo ka hoore leydi ɗo mo wondi hakke makko ki haray nde ɗo julde o juulay nde ko ɗum waɗi se ndaari hayka jihadi fi sabilillah tawa ɓeɗo julɓe hino wondi ko inte kon e ayɓe muɗum haray nde ɗo julde ko nde juuletede e waɓutu mayre o. haray goto kala men no andi ko ɗum addi salatul khawf. julde ko inte kon kulol, julde huluɗo. Allah subhanahu wa ta'ala ko yamiri nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam koyo woɓɓe goo won fedde ɓe juula, woɓɓe goo kadi wona fedde ɓe juula, woɓɓe goo darto ko inte kon haray ayɓe ɓen kono nde ɗo julde kono nde juule e leer. se ndaari kadi ka hukmuji ka ñawoje fiqhu se naati ɗon en taway karmo koɓɓen no yewti en addi hadisaji dallinori wondema nde ɗo julde si tawi woni a wawata darade ko ya jooɗo, si tawi woni a wawata jooɗade ko ya waalo, si tawi woni ka walɗa ɗon a wata mimminade ko guite ɗen mimminta kono a juulay. ɓe inni kadi nde ɗo julde hay si tawi woni neɗɗo ko riyanan ko o wattaki coñci few o heɓali coñci ko watto hiɗen andi sartiji ko hinten kon no jeeya e ko sellugol julde nden si tawi hara woni on tigui no ɓorni. kono si tawi woni on tigui hay heɓali coñcol few si waɓuto o heewi o ɗaɓɓi coñci ha waɓuto o yalta e woni haray ko yo juulo kono nawi waɓuto o feƴƴi. haray kono noon kadi siko laaɓal ngal kadi si tawi woni a heɓali ndiyam Allah subhanahu wa ta'ala o inni ko yatamo juula ko haysi har a wawali tamade neɗɗanke on har o wawali hay tamade si tawi waɓuto on heewi tum o ettike no o tamora ha o heɓali feere ko wallito misal nawɗo waali nokku gotu haray ka o woni ɗon e maadi ka o woni ɗon ko ɗon o tamoto o juula hayso o wawata tamade ka maadi o juulay o tamaki kono o juulay. haray ɗum ɗo hino yoni en ko inte kon hollugol nde ɗo julde nde accetake few nde ɗo julde nde nennetake. haray islam on kadi no waɗani ko inte kon nde ɗo julde
lette wonande mo acci julde haray hiɗen ƴetta ko heɓuɗen kon e konguɗi o inte kon ko iwri Allah subhanahu wa taala kañum ma e konguɗi nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɗi tawata sikki ala e sellugol ɗi heno jeeya e muɗum ko Allah subhanahu wa taala daali fa waylun lil musallin hara en fof men hiɗen janngol ɗum certo hiɗe gunjingol se daari ɗum Allah subhanahu wa taala ko kambani ko juuloɓe o inni fa waylun waylun karmo koɓɓen no inni ko waadum fi jahannam ko aynde wonude ka yiite jahannam ɗum ɗo wonani hombo lil musallin juuloɓe fi hita neɗɗanki o ɓay ɗum ɗon ko haray holli awa juulowo fof awa haray ko perɗo ko halkiɗo o addi o ittintino inni ko hemɓe alladina hum an salatihim sahun ɓen ɓe tawata ka julɗe maɓɓe hiɗe wersini aray karmo koɓɓen no yewti ko ente wersindagol e julde aray ha hewti piiji nayyi kono enen e yewtay fi wersindare nde wonɓe nden yewde fi mum ɗo ɗum ko accitugol julde nde no jeeya e muɗum accugol waɓutu ha o feƴƴi hara o juulali hare on tigui weli wersindiɗo e julde maɓɓe ha Allah subhanahu wa taala no yewti en e yewtere kadi o inni wano o fodir noon ko inte ko wayl mo fodi ɓe kadi gay fayda wayl e gayi ko hunde wotere ɓaysi darama konguɗi karama ko ɓen ko ɓe yewti kon fi wayl e gayyo haray fof ɓe inni ko yiltitoto ko e waɗu aynde ma ɗum koloyru ko woni e tumbo yiite jahannam haray Allah subhanahu wa taala o daali fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata wattaba'u shahawati fa sawfa yalqawna ghayya Allah daali lonti ɓaawo ɓeeɗo non feƴƴuɓe lonti ɓaawo ɓeeɗo tinniɓe lomtotoɓe goo gollal ngal ɓe adi ngal wadde ka islam bonnugol ngal liɓugol as-salat adaa'u salat ɓe yeeɓi julde men wattaba'u shahawat ɓe jokki ko welata ɓe ko no ɓe faalirano ɓe juuliray no ɓe faalirano ɓe juulay lernde ɓe faalande ma ɗum o ɗe golle maɓɓe ɗo o faale maɓɓe ɗo permetataɓe juulugol ɓe yeebi julde nde si goɗɗo yeebi julde hara ko sabu shahawu makko o sabu faale makko aduna sabu beleɗe makko ɗen Allah no ɓanginanen e oɗo wawi haray oɗo o marsinali ko ɗum Allah daali fa sawfa yalqawna gayya eɗen andi ibnu abbas mo inni wo sawfaji Allah ɗin fof ko pellet asaji makko ɗin fof ko pellet fa sawfa yalqawna gayya arma pellet ɓeɗo ɓe hawroya e ndu koleru jahannama ɗo sabu accugol ɓe koyte kon haray nde ɗo julde haray no jeeya e letteji ko marani neɗɗo mo juulata haray goɗɗo so tawi woni o acci waɓutu ɗum no wawi wonnude koyte ko golle makko ɗe nde andi no wari hadis ka nelaɗo maki sallallah sallam man taraka salata al asra faqad habita amal kala neɗɗo accuɗo julde alansara nde haray golle makko ɗen boni ko ɗum no woni fiyake mo acci julɗe ɗen fuu tawi o juulata waɓutu hay goto hara ko waɓutu goto on tigui acci haray o perdi golle makko ɗen ha ɓe addi e fillaye goo ɓeyni nelaɗo maki sa sallam wo kala accuɗo waɓutu alansara o ha o yaltoyi hara o juulalimo wo ko wawi ko so tawi woni on tigui perdi jawdi makko e ɓen guura makko si tawi woni ko innete ko goɗɗo ƴetti jawdi mum waɗi ɗo e avion walla dandu en ƴettiɗo ɓen guura mum fof waɗi nder toon ɗum ɗo yeehi yanoyi muñtike perdi ɓen guure fof kañumma e jawdi perdinde ñande o dartike no wonirno noon ko o bajjo ari ka hoori ley ɗo nden ñande woni bajjo hina jawdi hina ɓe ngoni nelaɗo maki sallallah sallam accuɗo julde alansara ha nde feƴƴi ko ni woni ko o wayi ha ɓe addane misal kadi hay nennitugol julde nden ha ka sakkitode waɓutu mayre ɗum ɗo no waɗa ha neɗɗanke o tawi e minal munafiqina haray ɗen andi la ko Allah yewti fi nafiqi ɓen ko fi darkil asfali minan nari Allah dande ha nelaɗo makko soɓe hadis ɓe inni tilka salatul munafiq ko ɗum ɗo woni julde nafiqijo o wona yantaziru yarqibu shams o wona himo habbitimo ndaara ko inte ko nangue hatta ida kanat barnaqayna cheytan ha so tawi woni ngeɗo nangue nge woni hakkude galaɗi cheytane ɗe ɗiɗi ko naqaraha arbaa la yadhkuru llaha illa qalila o ara o tappa ɗon nayyi nelaɗo no addiri noon ɗon juulugol ngol ko naqara ko soppitugol wano dontori soppirta ni ka hoore leydi
hare ɗum ɗo no holli en ɗum ɗo ko waɓutu o juulugol mo waɓɓe leeron ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude haray wa kadalika sen daari ko Allah yewti kon wa waylul lil musallin hare ɗum ɗo ko hunde nde tawata no hulɓini par ce que ko welsinagol julde nden hay ha taw waɓutu mayren ko innete kon honnude yaɓe woɗɗoyo ɗum ɗo nelaɗo naaki ko jeeyaɗi e sifaji ko inte kon haray naafigiɓɓe haray hiɗen andi kadi oɗo julde ko wonɗe yewdude fini ko jeeya ɗum e rukun islam on joyi haray neɗɗanke o haray ahlu sunna wal jamaa fof kañum hino gonɗini enen hiɗen andi haray karma ko men ɓen no yewti en ko inte ko al iman ko piiji tati ɓe inni ko qawlum bil lisan wa atqadum bil qalbi wa amalum bil jawari haray ko inte iman ko irritagol ka ɗengal hara ko irrite kon ka ɗengal no fiɓi kadi tere ɗen ko inte kon gollitora hunde aranere ko goɗɗo hollirta e o naati ka diina islam ko juulugol mo ngol si goɗɗo ari seeditike ɗo o inni o tawti ka islam o jonnama ɗo kalimatu shahada darnama o inni kono noon mi juulata hare o narta o juulo sabu noon o inni en o fiɓi ko Allah andi so tawi o fiɓi e so fiɓali joni gasi ƴette o fiɓi o irritike yeeso men ayi o waɗi qawlum bil lisan no gasa kadi o waɗi i'tiqadum fil qalb kono o waɗani amalum bil jawari o golliɗa pelle est ce que en tawtene est ce que en inna o wattike men hara en innata oɗo ko inte ɗum haray wattike e meɗen haray nde ɗo julde watte hakkille mayre haray ko nde ɗo attete hasubede ko inte ko neɗɗan kon kadi ɗen andi haray nellaɗo sa sallam iɗen andi oɗo hadis mo tawata e haray no hunja awwal ma hasabu bil amri yawmal qiyamati as-salat sege neɗɗanke on ko attete hasubede ko attete landede jandare ko nde ɗo julde e oɗo hadis nellaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe moɓidiri mallugol neɗɗanke on fu ñande dargal e perdugol mo ngol fof kadi ko homodiri nde ɗo julde nellaɗo mi maki e oɗon hadis wo si tawi woni julde makko nde moƴƴi haray golle makko ɗen fof boƴƴi si tawi woni hara julde makko nde boni haray golle makko ɗen fof boni ko ɗum waɗi si neɗɗo o juulata haray yo anndu golle ko woni ko wadde ka islamu fof ɗeɗo golle ko perdi ɗeɗo golle ɗe nafoytamo fuy sabu noon ko Allah attoto ndarude e bagage makko kum ko ndeɗo julde haray koye ndeten koye wattu hakkille fi ndeɗo julde moƴƴa sabu noon e yi Allah tigi innimo ko jeeya e watta ha goɗɗo yeeba julde ko jokkugol sahawo on enen ɗo kadi sen daari hande kala feƴƴinɗo waɓutu a feƴƴinirta waɓutu fiiɗañi juulugol a feƴƴinirta waɓutu fi a gonɗina ko feƴƴinirta waɓutu ko fi faaleji maɗi ko faaleji maɗi ardinta yeeso imma faalede goɗɗum hittina fi ɗum ɗon ha julde nden feƴƴa ma hulugol ta goɗɗum fuuto ɗum sabu nafoore ko woni kon e ɗum ɗon kala kolma a wone to ha waɗi toon feƴƴa par ce que hiɗa faala diplôme hiɗa andi diplôme mo heeɓi diplôme haray hande kadi o woni neɗɗo marɗo valeur o heeɓi ko ɗaɓɓira golle o heeɓi ko wonira ministre o heeɓi ko wonira ingénieur ko sabu suuyalngol ɗum ɗo waɗata ha waɓutu ma boykotamo inna yomi feƴƴi waɓuton ha ñande mi gayni janngude si mi woni libre tawi mi udditani hoore an clinique kamo ɗon goto ina tala ɗum kono est ce que ɗani sa udditoye clinique est ce que a wuuray ha toon ko lekkol ɓe jelo maayidi en maayi an hiɗa wuuri ko goroɓe ma jeloɓe fuɗɗodonoɗa hande ɓen maayi si tawi ɓen ko habbino juulugol ko ha clinique o wuddite an kadi ka golle ma ko waɗata ha feƴƴina waɓutoon hina añugol Allah hina añugol juulugol ko henni par ce que ɗo ɓe yaltinelen ka golle sa perdi ɗe golle ɗo haray hande kadi a ala ko ga joddi suudu a ala ko ñammiraɓe e gure mami tawa a yejjitino hari a wuuri ha a timmi goɗɗum few si yiiduɗa e o mo wonɗa jeɗo patron no gasara o ko fuɗɗirama golla nder a ɓi duuɓi nogayjo ko ɓuri kon famɗude fayda goɗɗo ko gollata ɗo ara ɓi duuɓi nogay ma duuɓi nogayjo ado ɗum ɗon hari ko o patron fagguma hari ko o fawtima ha woɓɓe no landito lande ko duwanno hara ɗen accama landede est ce que simi juuli ka golle an hara ɓe jamfaki patron o ko wonto ɓe tippiɓe yowni ɗum ko innugol mi siji ndiyama ko contrat mi gollanamo gila e 8 heures à 16 heures ko gonga simi ƴetti ɗon 5 minutes mi heemi juulare mi jamfiki patron o kono a yejjitino ko a signe contrat e hoore contrat ka hari ani Allah halda wonde ma juula e tuma fanaɗiri o
ko hendu signalɗa contrat e hoore contrat Allah ko haɗi landoɗa e sa janfaki Allah ko hendu landotoɗa sa janfike deuxiéme patron si a signani ange sa ane goɗɗo o signidi a gollanaymo ha e 10 heures 8 heures 10 heures a ƴettoyi patron contrat go kadi a signani on ɗo 8 heures 10 heures haray kombo janfiɗa na watti ɗon awa haray ko Allah yiɗuɗa janfike haray so tawi a wole fi janfa haray ko Allah janfiɗa ɗoɗo haray oɗo jokkugol beleɗe munɗe ma huɗugol piidigo no toon e angal wonnugol koyte kon tranquille wondema arsike mumon koye morde Allah ɗum ɗo fof kusata goɗɗo ha o yeɓandiɗo julde haray joni noon ɗe gara inchallah haray yewtugol tun seeɗa e koyte ko ñawore nde ɗo julde haray nde ɗo julde kala accuɗo nde haray hiɗen andi karamo koɓɓe hino ari ɗon nokkiyeɗe ɗiɗi woɓɓe goo hino inni si tawi woni goɗɗo acci julde o hara himo irritinde haray o naltaw kefeero woɓɓe goo inni haray si tawi woni on tigi acci julde nde o irritinde o irritakinde o si o juulali haray ko o kefeero haray ɓeyɗo fof mo kala hino addi hadisaji haray hiɓe ruttidiri kadi kono haray inchallah o yewte ko ɓuri fanɗude e ɗum ɗon haray si en daari wano oɗo sayfojo men inniteɗo sayfo seymin himo waɗi deftere o waɗi risala raɓɓiɗo ɗo pot o waɗi hukumu tariku salat ñawore mo acci julde haray himo yewti ɗon o addi dalilaji innuɓɓen on tigi yaltali e diina few e innuɓɓen on tigi yalti e diina haray kono o jistiri wondema haray neɗɗanki so acci julde haray o woni kefeero sabu noon no jeeya e dalil ko ɓeya woni dallinorde innugol o wonali kefeero ko Allah subhanahu wa taala inni ɗon ɗen fa in tabu wa aqamu salata wa atau zakata fa ihwanukum fi din si tawi ɓe tuubi ɓe ñinni julde ɓe itti zakare ko siɗɗo mon ka diina kamɓe ɓe inni wo si tawi hara woni julde nden mo accinde o yalti e diina haray o inna men kadi zakka o won tigi si acci o yalti e diina ɗullele karama koɓɓen no fottandi wondema zakka o haray on tigi yaltali e diina sayfu jogo jaabi haray oɗo aya ino holli mo ñinnari julde o itti zakka mana o gonɗinare Allah o ñinni julde o itti zakka haray hina o siɗɗo men ka diina hina o julɗo few kono haray zakka on kañum hadisaji go ari yaddini zakka o ɓe addi hadis goto ka nelaɗo maaki womo acci zakka ɓe addi ɗon lette ko lettete kon o pasirte feeruji e duuɓi huɗu 50 tuma ɗum duuɓi huɗu 50 ɗon timmi wo on sayi yiye no yura sabilahu imma ila aljanna wa imma ila annar saabu addugol nelaɗon ɗon hadis on ɗon hadis yaltini zakka on kono heɓali hadis yaltintinɗo julde nde ka hukumu wondema si goɗɗo hina o julɗo haray na o siɗɗo men si goɗɗo wonali koyte kon siɗɗo men haray tigi tigi ko par ce que hina o julɗo woni haray kan no jeeya kadi ko ɓe innata kadi ɓe inna haray kufru womo nelaɗo faandi o ɓay haray nelaɗo no maki sallllahu alih wa sallam al ahadu alladi baynana wa baynahum assalat faman tarakaha faqad kafar haray o yeddi haray oɗo hadis ko laɓɓinɗo pos wondema mo acci julde ɗen haray ko kefeero ɓeya jaabi oɗo hadis innugol woni nelaɗo no maki sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufru ɓe inni wo ɓayɗo ko kufru duna kufru ɓe inni ko ɗum holli wo haray kadi ka julde to ino waɗa ko inte kon haray ko kufru ko inte kon haray duna kufru kono o jaabiɓe ɗum ɗo kadi wondema haray ka julde se daari seede hina kufru ko inte kon duna kufru nelaɗo sa sallam ɓe makal ɗon ɗen si tawi woni on tigui irritaki ko inte kon haray julde nden si tawi no woni ɓe makuno ɗum ɗum ma ɗum ko Allah subhanahu wa taala daari ɗo in aqalu in onno in aqarru bi wujubi salat si tawi ɓe irritike waɗɗagol julde nde ma si ɓe irritike ɗum ɗa en addano ko inte kon haray irritagol ngol e kadi hadis o ɓe addata judratul islam wono misal o nelaɗo mako no sallam e hadis ɗen andi haray ko hadis juutuɗo wondema islam o ɓoroyto ha lutta hara hina zakati hina ko inte kon sawmi hina salat haray ɓe sakkitoro hadis o wo dandeɓe ko inte kon la ilaha illallah haray o jaabi ko inte kon haray on ɗum hadis kadi wondema ɓen ɗon haray hino jaɓirana ko inte kon ganto sabu noon haray ɓe anda woni haray ko yimɓe ɓe tawata ko akhiri jaman ko tawata hande kadi joni islam o ɓoorike nenalmake no yudrasu islam kama yudrasu sawb islam o ɓoorora o hiɗɗira wano ko inte kon concol no ɓoorota ni ha harande kasi waɗiɗo piiji fof haray ko inte kon lutta haray amma hadisaji laaɓuɗi posnelaɗo no maki
inna bayna arrajuli wa bayna ashirki wal kufre tarku salat wa man tarakaha faqad kafar. Haray ko woni hakkunde julɗo e julɗo on kañum ma e wonugol mo keefeero ma wonugol mo shirkowo, haray ko accugol nde ɗo julde. Haray kala accuɗo nde ɗo julde haray o woni koyte kon keefeero. Haray ɗiɗo hadisaji no ɓangini haray ruttanɗe buy woni ko ɓe addi e muɗum, kono haray inchallah enen e raɓɓiɗin ɗo fi ko hella koyte kon hella on bange ɗo. Haray kono goto kala men yo landiti hoore mum ene ko honno goɗɗo wonirta julɗo hara o juulata few, goɗɗo acca julde few hara oɗo no enni ko julɗo. Hay ko hakkil ma sa mejitike ɗum a tawa ɗum ɗo wawa wonde. Goɗɗo acca julde nden few hara ko luttiri wande kadi ko kalimatu shahada. So on fokkiti ka juma o jokkata, so on fokkiti ka futuro o jokkata, kala ka fokkitino e wagguto o jokkata, kono no kanka ɗo inni ko enen de ko enen julɓe ɓe. Amiɗo seedi wondere teɗa sona Allah Muhammadu ko nelaɗo makko sallallahu alaihi wasallam. Hara ɗum wawa ko jaɓede. Haray joni noon so tawi woni neɗɗo woni ko inte kon hara o juulata, haray karama koɓɓen kan no wallini ko inte ko ñawoje humodirɗe e oɗo. Ɗen ɗo kadi ñawoje hino holli hulɗina gon accugol ko inte kon haray nde ɗo julde. Haray ɗum ɗo ɗen ñawoje ɗon hino holli hulɓinagol ko inte kon nde ɗo julde accugol nde ɗo julde. Haray neɗɗanke so woni o acci julde, haray hukum makko on ko hukumul murtad, ko hukumu neɗɗo yaltuɗo e diina. Joni noon neɗɗo so o yalti e diina none no o yaltiri o, hay si tawi woni ko koko wonɗe wolde ɗo angal juulugol ngol, haray hino jeeya e hukumu mo karmo ko ɓelliɓe e hoore makko ko tahrimu wilayatuhu. Haray hande kadi o wonata waliyu, o wonata waliyu e dewgal, o wonata waliyu leydi, mana ardiɗo leydi. Sabu noon la wilayata li kafirin ala muslim, ɗum noon ko hadis mo nelaɗo sallallahu maaki wondema ko inte ko autorité wilaya ardagol alana keefeero e hoore julɗo. Ko ɗum waɗi sellata few yo keefeero ardo julɗo. Haray ko julɗo ardoto julɗo, kono wilaya alana keefeero e hoore julɗo. Hino jeeya kadi ko tawata haray bonni e ñawoje makko ɗe, zakatuhu kirse makko ɗe mo juulata si tawi woni o hirsi, haray ɗum ɗo kadi ñametake. Sabu noon kanko hukum makko on ko hukumul murtad, hina hukuma ahlul kitab. Ahlul kitabu so hirsi a wawi ñamude, hara ɓe hirsu kadi, hara hinaɓe luuɓe, par ce que haray qur'an on no addi ɗum ɗon, ɓen andi ɗum noon luuɓagol ngol e tallagol ɗum no fof si ardi ɗon haray hay siko julɗo luuɓi ko jiiɓe, na affaire siko ahlul kitabi luuɓi. En faami ɗum ɗon ma faamen ɗum ɗon moƴƴa. Haray no jiya kadi ko inte kon haray ko woni o perdi ko inte kon durwa ko islam, haray o harmanimo irtuhu ronugol mo ngol, haray o ronata hande kadi hay si tawi woni bem on tigi feƴƴini, si tawi kanko o juulata haray o ala geɓal fus ko Allah nirdi zakari misra bil unsa hen, haray kanko o ala geɓal e muɗum. Haray no jeeya kadi ko harmanimo ko islam dukhuluhu makka, haray sellantamo hande kadi natugol hurum makka o. Eɗen andi ɗiɗo dalilaji fof no woodi ka qur'an. Haray Allah subhanahu wa ta'ala ko inno fala yagrabu hadha ono masjid al haram ba'da amin hada, hita ɓe ɓatto hande kadi juulirde nden, juulirde Allah hormanten nden ɓaawo nde hitande ɗo gila nden ñande ha ka hewten ɗo ha ila qiyami saa. Sellanta neɗɗo wonɗo mushrik ma ɗum neɗɗo murtad accuɗo julde, haray memugol ko inte ko hurum makka on natugol ton. Hino jeeya kadi ko woni haray harmi e makko assalatu alayhi, juulugol e makko si woni o maayi, ma du'anagol mo, ma ɗowtugol fure makko. Haray no wona woniro kala ko fure waɗante kon fof neɗɗanke so tawi woni o juulata, so maayi haray ɗum ɗo waɗantake mo. Haray no jeeya kadi ko woni hara o perdi ka islam, haray nikahuhu desal makko ngal, si tawi woni hara himo jonguno sonnajo oɗo hino juulude, si tawi woni kanko acciti julde, haray hande kadi dewgal ngal heeli hakkude maɓɓe. Haray ko hunde wotere woni ko landete, haray ko ha ɗon dewgal ngal ngal luttita o ko est ce que o fuɗɗitoto juulugol. So inni hinni fuɗɗitike, haray dewgal ngal ngal continue. Si tawi o inni o jaɓita o jaɓari juulugol, haray sellata yo o wondi ko innete ko haray hande kadi e sonnajo julɗo. Wa kadhalika kadi siko sonnajo woni juulata kadi, haray ko no kadi haray gorkon kadi watamo ko inte kon haray jombude. Haray inchallah ko ɓuri kon raɓɓiɗude haray ko ɗum ɗo woni fi hukmu tariku salat. Haray ko ɓurtaten andindinde koye ɓurtu wakkilade ko inte kon fi nde ɗo julde. Haray neɗɗanke o yo rewrete ɗen fof, hara golle makko hay fus, occupation hay makko fus, hara empêche alan ko inte kon juulugol nde ɗo julde.
are ɗen turi Allah subhanahu wa ta'ala mo faami en ko yewta ɗo ko kala falde ko woni kon e muɗum en turi Allah subhanahu wa ta'ala ta maminti e muɗum kala ko selli ko hawre sahaba e muɗum en turi Allah subhanahu wa ta'ala non non kurgo subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ceerno on ɓe dinniɓe moƴƴa aray en ɗo Allah yo Allah waɗɗum ɗo gamandake maɓɓe moƴƴo enen kadi o waɗa en nani janno aray en nani ko ɓe yewten ɗo kon ko fii ko tawata kon ko hunde ɓurde mawde nen e dewe ɗen assalatu ko azamul ibadat ko julde nen ɓuri mawnude e dewe ɗen fof aray ko julde nen ɓuri mawde dewe ɗen fof Oustaz Abdallah yewti en seeɗa ko yowiti e fii ɓural julde nden kamɓe kadi ɓe yewti en ɗo haray ko yowiti e kamba e fi accuɗo julde nden e ko o wawi tawan ɗum haɗa ɓe yewti en kadi seeɗa ko yowiti e ñawore on accuɗo julde haɗa accuɗo julde on himo ara e nokkel ɗiɗi ko imma o acca julde nden o yeddande kadi ɗon haray lurral ala karmo goɓɓe fof ino fotti on ɗon haray ko kefeero yetto kadi islam si o wi julde nden nde waɗɗaki o juula amma noon accuɗo julde nden tawi himo ɓirridi julde nden hino waɗɗi tawi ko ngameelo e welsindare ɗum wacciri juulugol ngol ɗum haray lurral juulgu nganno e muɗum haray kala mo goɓɓe no senditi pecce ɗiɗi e hoore on ɗo fedde goo wii haray o woni kefeero si o juulaani ɓe ñaawi e makko wano ɓe hollidiren ɗo ni kala ñaawoore ko kefeero ñaawa e muɗum ɓe ñaawi e makko ɗum woni haray woɓɓe e karamakoɓe hanabila haray jumhuru noon ɓe yaari hon ɗum ɓenni haray si emo irde julnagide waɗɗi ko ngaameo ɗum wesde haray o juula ɓenni kamɓe haray ɓe watamo yaltude kal islam haray no jeeya on jumhur on ɗon no almalikiyatu wa shafaiyatu wa badul hanabila ɓen noon e hanafiyankoɓe ɓen noon haray ɓe wi kamɓe ɓe watamo yaltude ka nder l'islam haray noon kamba molnaɗo heno habbimo si tawi woni o juulaade haray ɓe ɓe e dalillaji muɗum haray ɓeɗanin dalillaji ko ɓeeɗa dalinori kon on al ahdu alladi baynana baynahum ssalah koman taraka faqad kafar e laysa bayna al abdi wal kufri awi shirki illa tarku ssalah haray ɓeeɗa kamɓe kadi ɓe addi yoga e dalillaji ɓe rutti ɓe waɗi wono kafara on ɗo ɓe tawilɗo ɓe holliren ɗo ni ɓe wi ko kufrun duna kufri ala kulli haalum haray julde nden koyen watta yiɗo moƴƴa wota en ko welsindo e mayre haray wo tawde guinnu ɓay haray woɓɓe goo inni naaw kefeero min joni haray ɗigui on haray gasinami kefeero fimi acci juulde la haray si lurral ngal ari haray ko on tigui wonu yaltuɗo ka lurral ko ɗum woni noon si woɓɓeni ko kefeero ɓe wi naaw kefeero sa jogi tigui ɗa tawi ko yimɓe kefeero ɓen tawi hawroy ko ɓen ɗon hawroy e gongam haray a yowlike joni noon ɗo e ɗum haray ko on tigui jogo ka wiya ko kefeero ɗon o wakkilo o juula joni ɗum haray toujours lande no ara ɗo min haray mi huɓɓoto golle ɗe ngole hen kaari jogi est ce que sella kami juula wano 6 heures ara fewno wattu on tawata ɗum subaka yoni o e 7 heures ɗum haray Allah o farɗo julde nden e meɗen o waɗanni kadi wagutuji haray si wagutu on heewani julde nde waɗɗakima sa julɗo haray a juulal taw haray ko sarti waɗɗagol julde nden ko duhulul waktu no jeeya e sartiji waɗɗagol julde duhulul waktu si wagutu on naatali haray taw waynaka ya juuli so sa juuli ɗon hina ko wiyaɗam hatta si wagu toon naati landeɗa ɗum no wawata yonde ɗum na par ce que koko a landaka taw waɗɗa haray no ɓaccanno ɗen makkude men ga sayno woodi ɓe tawi ɗum waɗa taali gonno miyani ga Allah jusmani kadi gara dala muga haray fayata faddal joni haray ƴetten ɗon lande ɗiɗi kemete non ko falanade hakko wagutu subaka on e fajara on donc programme mbiɗo ɗe mbiye ɓe waɗi fajara fajara on e subaka on haray onon ɗo différence ko neno oɗo juurde ka bee haray fajiri on si fajiri on feeri haray waɓude subaka on o naati ili ka fajiri on feeri ɗum haray waɓude subaka on o naati haray ɓurɓe ɗudde ɗum ko yaari waɓude subaka on ko min tuɗoyil fajiri ila tuluy shams ko ili ka fajiri on feeri ɗum ha nangue fuɗa hay no woodi yaaruɓe wondema ko ha guite laaɓa pos si guite laaɓi pos ɗum hakkoe ɗon e nangue fuɗa ɓeyni ɗon ko daruri kono haɗa fajiri on noon ko fanda ɗo ko duhulul waktu ko naatugol wagutu on donc wata julde fajiri on adaw ɗo e wagutu fajiri on naatude ɗo fajiri on ko tulugol fajiri on ɓe faani ha calendrier ji ba ɗum alfajre
ko ɗum woni haray on leer wonɗo ɗon ley kaɓe waɗi ka on kolon ɗon leer wonɗo ɗon ko on leer ɗon fajiri o feere kala kaɓe waɗi fajir haray leerji ɗin leerji ɗum jokkini ka kolon ɗon ko ɗon fajiri o feere joni haray ɗiɗi ko fajiri o feeri ɗum haray o sella ka juula ɗum haray o ɗon o naati no gasa ko ɓe landi par ce que nani ɓe no fajiri e subu yeeso ɗo wona subu wonɗo nde ko shuruk wirniɗo voilà min ko andumi ko fajar o goɗɗo goo menen gollida menen o juulay fajiri on hara programme o hara ɓeɗo yonaali jono mi mini mono hara fajiri o few so ruƴanen ɗeɗɗo ɗiɗi après on juuɗa subaka donc ɓe mini mono hara ɗon fajiri on ɗenɗen dare ɗiɗi ko si fajar o heewi si ɗe juule ɗen noon ko si waktu subaka o naati ɗe juule kamɓe subaka on ɗe yawto waktu voilà o yawto waktu haray ko on yeeso ɗum noon ka kalandiri e ko fajir ko shuruk ɓe waɗi on shurugu ɗon ko on ɓe fanandi shurugu ɗum ko fuɗɗugol nanni aussi kono faala lannaɗo no tawa e goɗɗum wandi wanɗo joni woɓɓe gono wi subaka on joni par exemple wono toon ɗo kono 5 heures wono 56 57 ko on ɗon ɓe waɗi ka calendrier noddinte calendrier waktu ko ɗon ɗon ɓe waɗi waktu on ka calendrier wonon ka julde haray wona ɗum joni noon est ce que joni goɗɗo fuɗɗotoɗo par exemple wono 6 heures golle est ce que on ti ari 6 heures moins 10 no wawi julde ɗo subaka 6 heures moins 10 non si tawi hawri le wonde ka oh non joni mi on gasi ok mi on gasi kono ɗon sikku wara ko guylan ɗoɗen non 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 ko honɗum tawata ɓe julde so woti juulinde hoti huwi ko Allah faala ko honno ɗum wawata nafude gooti e nder gurdam ɗan ɗo tawata taw haranaala question deuxiéme bi o ko honɗum woni est ce que on so kala lakke ko ɓe yewti ko fiisi tawi woti luppi julde nden o wigol ko faway ko wayi ko ayde jahannama est ce que hino woodi kadi sanction ko ka hoore leydi ɗo hara ko wondude autorisé on nam hara est ce que hino dago ka hidde awa appliqué nam so tawi watte ko ha sayi ɗo o haɓe nam miɗo mijjino yewde ɗum yeƴƴi choukran nam haray arɓe ɗo ɓe lamdi ɗon haray ñawode hakkilo julde on joni ka sari al islam joni koni ko l'islam on ñawi haray mo acci julde nde honɗum o dowa waɗede haray ɗum karama ko ɓen hiɗe luutodiri fi makko haray jumhur on ko yaari ko o ware joni noon wargol mon ngol kadi yimɓe ɗuɗɗodiri ko honno o warirte haray koyo o nennane woɓɓe ni ko ha waɗutu muhtar on yalta waɗutu muhtar on yalti o juulali koyo o ware woɓɓe ni o ko ha waɗutu daruri on yalta si woni ko waɗutu daruri on ko yoyinde so juulali si a juulali men warata si woni ari ha ɗon hewti waɗutu daruri on yalti o juulali woɓɓe ni ha heddo wona darde woɓɓe ni ha o yalta fes ɗon haray si waɗi tun yalti o juulali koyo wari amma woɓɓe goyni kañum o waratake jeeya ɓen Abou Hanifa e Ahlou Zahir ɓeyni kamɓe koyo ne e ko ɗum won ɗum walla soko golma inna o yaltata ma tan ko juulali wallahu taala alam nam landalar nangal ɗon aray mi jentanga ton ɗen no Allah jusman woɓɓe to ni jungo wonde Alaji Ousmane haray min ko ɓe lamdi ɗon tun taw wonde fils tawi joni si oti juuli gonno mari nafoore kaɗna ɗo haray ɗum ɗo ko landal no gasa ko woɗɗuɓe ƴetti ɗum par ce que ko ceernoɓe to ɓe gandal landi ɗum joni noon haray no gasa koɓe faala yirtirde hakkille men ɗen ko wiyete kon bayna naqli wal aqli gonɗum ardinte yeeso min andi saykhul islam ibn tawi ɓe o heɓu noon probléme molanaɗo mo winda e deftere spécial fi muɗum fi baynal aqli wal naqli joni tawi karama ko ɓe heewɓe ƴetti ko wiyete kon dewet en fof ɓe base ke nafoore ko heɓoto e muɗum kon telen sengo ko aduna joni alaɗo salah sallam maki suumu tasifu hoore heɓon cella donc woɓɓe ɓeyna joni a hoore gorkan wonde e cellal gorkan wonde e cellal donc ɓe ƴetta base on ɓe waɗa fi horugol ngol ɓe waɗa fiyara ko cellal ngal heɓoto e muɗum julde nden ɓeynamo juuli o hetta e ɓanndu makko ɗum kala salli ɗiɗo juuli ronkere iwa e makko ngamel iwa e makko kala waɓe tumo juuli
donc e base o e wi'ugol joni awa haray dewe ɗen ko sengo nafoore adnayanko to yimɓe woni e yiwde ɓe yejjita fi ko wiyete ko ibada joni noon e woɓɓe goo noon aroy kamɓe kadi ɓe mehi ɗum few no jeeya maɓɓe Ibn Rushd al-Andalusi kamɓe ɓe ari ɓe innino ɗum ɗon wi'ugol joni dewe ɗen ko sengo adna on tunde nafirta yejjintinna yimɓe ɓen e husuwu ko ne dewe ɗen kon fiyo ibada on wonanoyɓe moƴƴere kadi ka laakare donc ɓe ferno tawa e fermuɓe ɗen dambuɗe moƴƴe Ibn Rushd al-Andalusi ndaroy ko deftere makko bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid donc haray ko so tawi ko pelen ɗon falɓe en ɓanginan jama on haray kala ko wiyete dewa kala ko Allah subhanahu wa ta'ala o yamiri en yi en waɗu no woodi nafoore ka sengo adna o ka laakara o imma en yii en faami nafoore nde wona suumu tasiku ma en ronki iwde nafoore nde no woodi noon kadi dewe tawɗe ko maqulatul mana no woodi goɗɗe ko hayru maqulatil mana hara en annda mana ko Allah faandi e muɗum masalan wono salli gabo joni eɗen andi ittugol zakka ko fiyo miskinɓe ɓe nafitor ka ɗon ko wallugol joni salligagol noon ko fiyo ɓandu ɗum laaɓu woɓɓe ko ɗum faami so tawi ko fiyo tere ɗen laaɓu noon awa ko honɗum tamante par ce que joni ko fiyo tere ɗen laaɓu goɗɗo wallinta joni mum kam moko layɗi lonto e salligi on waɗa wudu taw ko fiyo laaɓu haray ɗon ko haqqille ɗen ko yii ɗon ko fayda ɓuur tawni tuunde ɓay mbumbulde laɓɓinta donc no woodi dewe tawɗe koɗe maqulatul mana no woodi ibada hayru maqulatil mana donc haray ngal dambugal ɗon ko dambugal yaajugal ɓe udditi ko baynal ɗaɓli wan naqli haray mi yewta an ɗo assalamu aleykum wa rahmatullah ɗon ɗum haray ɓeddano seeɗa haray kono ɓe hollir ɗum haray no woodi dewe go haray julde nden wano ɓe wiiri noon ko bidayatul mujtahid Ibn Rushd mo yewti fi mum ko hayru maqulatil mana haray anda ko henno juulanta ɓe gandi noon fodore no kala hara to molnaɗo mo juuli amma no wigono juuli heɓa ɗum ɗo résultat taw ko wiyete ɗo ko noon kono wiino ko hayru maqulatil mana amma haray hadis on ɗa mi inna ɗon seeɗa haray hinano wigol ko ruttugol kono haray hadis ko hadisu mawdu sumu tasihhu hadisu mawdu haray hadisu mawdu duwa ka jantede sowona feññingol ñawol makko ɗon ko hadisu mawdu wiyete hadisu mawdu ko tawata nanelaɗo yoɓi fes ko ƴettirani wiya kamɓe non e mbaɗo taali seeɗa ka hoore landal ka ceerno hamidou laaɓiɗa ɗo woyi ɗo deftere ɓe titre mayre on ko limaza yusalli muslim ko fiyo ɗum won julɗo woni ko juurani ɓe addi ɗo naforeji sappo hara koye adna yankoji ɗi ɓe addani hay goɗɗo laakara yankoji tawa e ɗumaji ɗin taw fi goɗɗo sino faala heɓugol doole ka nder ɓanndu mum yo duumo e julde kendal duumingal ka nder ɓanndu yo duumo e julde wo ɗiɗa ɓunnu kay kala faalaɗo yo Allah waɗu barki e arsike makko on o woni e heɓude ko ɗum fandi yo duumo e julde wo kala kadi faalaɗo yo Allah waɗu barki e zurriya makko ko heɓi kon yo duumo e julde wo kala kadi faalaɗo yo Allah waɗu barki e gurdam makko ɗam haray ko yo duumo e julde wo kala kadi faalaɗo yo Allah waɗan mo annora ka aduna ɗo ka yeeso makko e ka ɓernde makko yo duumo e julde wo kala kadi faalaɗo yo Allah yeññan mo arsike makko on kadi yo duumo e julde kadi wo kala kadi faalaɗo teddugal aduna ɗo kadi hakkude yimɓe ɓen ana wona nane yo tigi duumo e julde ɓe addi ɗon naforeji sappo neɗɗo on tawata si o juuli hay ɗiɗo fof Allah subhanahu wa taala jonnani faalaɗo kadi heɓugol fowtare ka ɓanndu mum jammani joni ko so juuli e julde ha karamokoɓe goo ɓe addi toon issa hay si woɓɓe no loɗɗinimo ɓe indi wo neɗɗo sa juuli subaka Allah waɗante annora ka yeeso ma ɗum noon ko yiyete ɗum ndaare ɗo keefeero nde himo maaya ndaaro julɗo kadi julɗo nde himo maaya ko honno hara jeeƴƴe ɗe wayno serti ɓe indi kadi kala weltiniɗo juulugol fana on Allah watta barke gurdam makko ɗon sa weltini sa weltinike kadi juulugol ala sala Allah watta kadi barke golle maɗe ayini goɗɗo mo jogii jawdi ha hara miskilɓe hiɗa jogaaki hay hunde hara hiɗa fowti ɓuri mo joni ɗum ko barki ko ɗum mawɓe nda ko ɗuuɗi hunde wosi wona ko barki ko ala dande o goɗɗo kadi sa weltinike e yemugol futoro walla watta barke zuriya mama ayi hoɓe ne jogii ɓiɓɓe temedere ba goɗɗum buy kono hay gooto nafaani hara ɓe nisi gonɗum ɓe jiidani ɗo yaa koɗo jogii ɗo gootum ma ɗiɗoy hara koye ɗo nafen ɓuri goo ko ɗo wurina yaa kadi goɗɗo ɗo kadi si goɗɗo woni yeebo o julɗe geeƴe Allah watta barke ɗo no makko ma a waawno ko callugiɗe hoylugol ɗum bonde jane e pelle hiɗa wuli salamu aleykum no woodi faalaɗo ɓeytude aray yo Allah subhanahu wa taala yafana aray nam
ɓeydana en faaminen nde julde haray ko Allah subahana taala no longina yimɓe ɓe hunde waddere ousage abdallah yewti ɗo ko haray no woodi goɗɗugo ko mi walno ɓeytude hoore ɗon ɓay ɓuri ko ɓe maaki haray ko juste koye anndu nelaɗo sallah sallam wonde ɓeynano bilali haridina biya fuutinir en nde julde sifano ɓe maaki ɗo ni joni haray so tawi no woni ɓe faala fuutagol si neɗɗo so tawi mo yiɗi juulugol tuma o juuli o ɓernde makko nde henduto haray koko ɓe landani hen ɗo ko hunde wonde important goɗɗo so tawi woni ko juulowo so tawi woni woɓɓo ɗon henti o juulali haray mo ɓitti ko ɗum noon haray ko hentagol ɓernde makko nde ɗon haray ɗum no jeeya kadi e nafoore ko heɓata ɗo aduna ɗo haray kadi iɗen anndi ko nelaɗo maki ɗon wonde aqrabu ma yakunu l abdu baynahu wa bayna rabbihi wa sajid haray anndi a wawata gondodirde Allah subahana taala sina tuma sujjuɗa ɓayni haray ko ɓurɗa ɓattade Allah subahana taala goɗɗo tuma woni mo sujji mo anndi ko ɗon ko ɓuri ɓattodirde Allah subahana taala haray kadi ala ko ɓuratamo welde haydu ɗum haray noon fof no jeeya e weltandeji ko juurɗon heɓata haray ko aduna ɗo kadi ko neɗɗo tawa tawi mo weltori ka nder ɓernde makko kono so tawi ɗum fof ko so tawi waɗi comme anndi julde nde ko fanda e mayre ko kushu ko yankinanagol Allah subahana taala so tawi woni kushu eno yaltude on tigi haray nde mo juula haray mo welti ko ɗum woni haray ɗum kadi no jeeya e nafoore ko o heɓata garna ɗo haray haalana ko lannata haray ɗeɗa ceerno ibrahima ceerno ɓeydu landi yimɓe yaadi beyan deftere ibnul qaymi aljawabul kafi o kanko e moydi ko en général ko uqubatul zunubi wal maasi haray maton tami ɗuɗuɗe fii goɗɗo si woni hawri o wona e laawol ngol no hanirno ko honɗum heɓatama illa landi si woni hama ousage abdallah en abi on wata e ɓe no ɓe wayi ɓe répondi réponse gon ton wonani men juuri ɓe toɓɓe ɓe acca e hakke par ce que ɓe ɓeyti ɓe yejjitine men kana men yaw kono dandi mo niger o waɗi niger acce yonterano waɗi cornice abdallah waɗi niger goɗɗo watte ɗo cornice ɓe majja goɗɗo men yaa ɗomi landa yaafon bon ɓe fof ko landade salamaleykum o yi nangi woɓɓe waddade ɓe yeyde ma seydum diina kan ka ɓerde ndi yetti al exemple goɗɗo naani hannde yettugo lanno ƴetta boko maniyano adno e sonnajo makko mum mi wimo jiɗon wakkile o tikko sina ɗum yande ga rompoɗema sel ɗum diina kan ko ɗo woni ka ɓerde mo na noon ka goɗɗumi ɓoynaniri ɗum ɓoynaniri ɗum yiɗo ɗum ƴenna diina ka ɓerde ɗo yemiɗo maɗo nannade ɗum si tawi ko no woni diina kan ko ɗo haray min kadi mi wano wiɗo noon min kadi mi nanani duy nokko mi waddi duy ko waddi sifan inno ko dina kam ka ɓerde woni haray ceerno on ɗo so woɗɗaniɗi e nder yewtere maɓɓe nden ɓe yewti en fiiɗum ɓenni ko honno ko al iman ko honno ko al qawlu wal itiqad wal amal ko konngol ngol e fiɓugol ngol ka ɓerde e golle ɗen ko tere ɗen woni ardude ɓerde nden si tawi hawri signal on signalali ka tere ɗen hollali action on yaltali haray koyen ka ɓerde kon hay sim ton haray ko daif jidda haray ko daif jidda haray arbitre on yiyetemo fi yeeso so woni on yiyetemo ko image makko o ñalbite ɓerde nde nam ceerno accake no woodi hunde wonta perte ko tawata noon ka ɓerde fiɓugol anniye e golleji ɗin ɓerde ko lutti kon kala ko tawi kiina kanko ka ɓerde yo juulu ka nder ɓerde haray o janga ka nder ɓerde haran noon fof ka nder ɓerde yaltali ka ken so wawi ɗum ɗo haray dina kam maƴƴi ka nder ɓerde si tawi o wawa ɗum ɗo ko anniye perte min on ko mii kon ko tawata hiɗa wawi fiɓude ka nder ɓerde tawa yaltali ka ken e nder dina kam allahu alam no wawi landa nam ɓeyni a wosiɗa mari anniye pellen gonɗa ɗaɓɓinande ko fi a wurno ɓeygule ma ko laaɓi ko tagi a yiɗɗa zakka a wallitoto a waɗay fi sabilillah o haray siɗa mari on ɗon anniye a waɗi ɗum ɗon o haray
ko suwaka mari baraji ɓeyditi hakkude ko baraji subaka ɗum amati donc ɗon mi falanandita donc hoore maɓɓe ɗo e golla oɓe waɗi business haray ko adi gon taw haray ko ahlu sunna wal jamaa haray goɗɗo hay e goto waɗata bintinde baraji heɓiki on ndi ko woni ko ahlu sunna wal jamaa ko yewawi gollude na golle ɗen ɗe selli kono haray wigol baraji heeɓi ko seedi Allah jaɓi ɗum noon ko Allah heerani goɗɗo hay goɗɗo wata ko hude baraji heeɓi ko mo wayno wiide golli ko moɗo amma sengo wano si on tigi tawi no ɗaɓɓude fino walla ɓewnude mum nden no jeeya e yaaruɓe wondema si o laɓɓini hen yon o heɓa e moƴƴere ibnu Uthaymin ka sharhu arbaina nawawiya o inni hay wano ɓorna go conci ma ɗum ñaamugo so wi a anni ke anni e moƴƴo yewa heɓude baraji e muɗum kono noon amma confirme gol baraji ɗum heɓiki ɗum ko Allah goto o woden wallahu taala alam hoɓɓe nanti ɗo ila neɗɗi ɓeɗo kay ɓeɗo no dino ga neɗɗi ka julde ɗa juulu sa juuɗi ha timmi a jooɗi gaɗa tayyar ɗum tiɗugo assalamu aleykum goɗɗo tagiti yeeso ma ko landagal ɗon hara julde nden boni ga hara ɗon bonare nam ɓeɗo ɓe landi haray fi wano mono juulude si o tawi ke alɗi salmi o goɓɓe tagitiɗo haray sengo ɗon haray lurral fanndugal no ɗon fi wano ko taƴata julde ko taƴata julde haray jumhur on ko yaari hay e hunde taƴata julde goɗɗo so tagitima amma noon hanabila eɓe yaari wondema si bareru laaru ma ɗum babba ma sonnaki tagiti on tigui haray no taƴe julde haray ko raɓɓiɗi inchallah haray ɗon kadi déjà ɓe maki ko hanabila kono haray ko hadis mais laaɗo sallllahu alih wa sallam woni ko ɓe tippi e buuɗum saabu noon haray ɗin ɗon tati ɗo ari hadis noon ɓe adiri noon alkalbul aswad wal himar wal mar'a ɓeɗo si taƴiti on tigui tum hakkude makko e sutura makko ma hakkude makko ko a wawata ɗon sujjude haray julde makko nen konte ko boni hara no ɓeydir noon ko nokkiyel ɗiɗi kono toujours sutten si tawi fayda nelaɗo yewti hunde fayda hande kadi joni ko addugol hadis on no woni très important c'est ko ɗum ɗo wata sembinde konte ko haray yewtere nden hara no ɓeyndir noon haray ko ɗum ɗo no wawi tagide julde on tigui nam haray ɓeeɗa kadi dalil hay no jeeya ko ɓe dalilno ɗum la yahtaw salata chey e neni Aisha ɓay ɓe nani o hadis ɓe jeeyame ɓe wanno idrake makko ɓeyni shabbahtumuna bil hayawan hay kono waɗi sinni a daali hadis haray ɗuma wonna ɗum waɗugo hadis ɗiɗi ta wiile ko wona ɗum haray no hakkude maɓɓe ɗum naafi ɓeeɗa kadi ɓe rekona hadis ɗiɗi ɓe nawraɗi e bange nam ko sonnajo fuu ka ko sonnajo fiiɗi ɗon harami ono mbiyatno ko almar'a tali waɗe tali ɗo aray mi ko ɓinta ɗon haray taali ko joni ko julde nden bonirta sabu ɗum ko jumhur o yaari ɗum julde bonirta sabu ɗum julde nden bonirta sabu ɗum ɗum haray ɗon haray si tawi joni nelaɗo sallallah alih w sallam woni kamene Aisha filli hadis wonde nelaɗo haray hiɓe julde ɗum ka nder suudu wonde hara miɗo weeɓiti yeeso maɓɓe weeɓiti joni hara coñci sonnajo no waɗi coñci nder suudu hara so nelaɗo fokkitino sujjugol ko ni ɓe duñirayno ɓeya ɓe heɓa ka ɓe sujja wonkono ɗum ɗon bonnano julde maɓɓe waɗa on hadis on waɗi si ɓe dallinori ɓe yiɗi ɓay tun ɗon tawi hara ko weeɓitiɓe tigi bonnari julde nelaɗo sallah sallam ko ɗum hatta haray ɗum ɗa kadi bonna joni noon kon wona wiyanen ɗo fof ko firentingol sonnajo so tawi hiɗa julde fi wata o fittita tan ha falja gonɗa janngude yo woɗɗito hollugol kadi koye kulloyɗa ɗiɗo kay ko kulloye añakoye kadi ko Allah inni hunde nde o tagi tawata himo wañi o inni inna ankara al aswati la sawtu hamir o añine hunde ɗo yani ka ɓene kadi bareru kay ka nanno bareru ndo hekki wo haray hande kadi koyo moolo Allah immorde e cheytane bareru hekkata sima hara ko cheytane ndo yi amma noon so nani gertogal ngal ni ngal ƴokkude haray ko on doro Allah haray konnugal yi ko malaika wallahu alam kon directeur on woni pré ɗum awa joni haɗa yiɗi ya hono tan ɗo ma wiyara e mai programme ko joni sallimo de Umar wo ɗi gonga ɓuuri tan ɓuuri